Uri nokira no kufa kuchenda buri muntakariro kuchenda kuzamwiguruti kufa kuchenda kuzamwiguruti kufa kuchenda uri nokira no kufa kuchenda buri muntakariro kuchenda Vamaraya tikufa kuchenda kuchenda buri muntakariro kuchenda kuzamwiguru tikufa kuchenda kuzamwiguru tikufa kuchenda kuri najana kufa kuchenda buri muntakariro kuchenda kuzamwiguru tikufa kuchenda kuzamwiguru tikufa kuchenda kuri najana kufa kuchenda buri muntakariro kuchenda. Kamayete yasa simu kamayete yasa simu mwabari kuyashongoraje na nyina katekerezo ndiko natugura uniform ngene mwe mutekateka hota bari dogura uniform niko kandi ndakishikire kitazo tware takishikire konka sente nonoro bwira ni bubi sente tizuruho ubiro busente tizuruho kati ziri kurebeka nyenda uniform kandi uniform ejo niza kwande gura mitware 3 tikwe na mujangwe sente ziruho nyenda uniform mukwamenda tube tune uniform kakwaye nituzakushaba mukama tugirire mbabazo kwa mwenda kwaza kufika sente tube twazibwine ko kandi onorebo bubwire no kuzamaje tukashaba kitari yecho obwire tinde yakwiha sente no kushaba murongo uniform mugendaje kare kwa yarida yo mu rugendo ibintu byansinga mani kandi byasinga mani kaba kwa yarida yashore sente zogura uniform kandi obwe norebe cyanda tire ashobonye sente zogura uniform nyinzira bazima no kwehangana tukagumisiriza kandi tuyo mu rugendo niwe bitujyansinga mani Yona ni kushaba kutwihangane kandi tuhangane tugaruka siyo mukono gwa ruhanga tusherere mbabazi twashaba mukama naza kutugirira mbabazi tutunga sente tugura uniform kare bambe kare oshabire neza kushabira ukashiyo ko yebi ibintu sinamani ko ukore cyegara nawe korechi azama kama nzere mbabazi basi omushana mwishyuwe basibirota nawe rero ni kunda kwamure ko yina waga kanisa kwa yede ya chelse tezogura uniform kandi kenyine yo kuziha ngene bintu byona byanta kanisa ngene ni pura we na shobize tiri kumane cyinda akore wabura busima asanda Tamshana shimo njitao basende sente zimbere kenyine ukwiye kama neza haro okori mu tashere twano iranto to yesende cyonga andere ndanje atende kusha jaraje uri mu runjo mu tibo getunda bakwato mhando shari enyimo kwa yashisha ni sende kama hizo nyoyo yote kile mtaweza kuuza kwa za kunako washinda za kwa pesa za washinda ese stakala stana mama na kuna ndio roho kwa roho na roho kwa sente yebu hata kan masakani kwa kadri watu wanapoelewa magara kanje nembaranye ninyena uje shero mu cyomorokore kandi mukama Jean kwase no kumuteka je muteke nembaranye kwete ngawije kandi mu cyomorokore kandi no muteka je muteke yego Ele mazima mkama jeremba mazwabara shabese tezogura uniform kandi tingine kuziha mkama jeremba mazwabara
mbwene ibintu byasinga amahano isibireta sibirota njyaho utigene shonga buzima none nakunda buzima nakunda zero mushanje 12 11 Odele kana tabiha akakubiya kama yangara kama we yes yangara kama we kama jole kama kwa kubiri turigoma rugendo turigoma ngene wakoraje yes asim ukubura kukabura buzima azimari birota kirebe kace ukabura kukanya ndakugambira kandi buriya kuna berinda nabwo nakunda bisisikira kampera z'amajyazi ko kurondera amasenge reka ngambira kampera akangambira amajyazi kandi kumekindi hereza kunda bisisikira ngambira nanyeze kurondera sente zo kuzibyoma akangambira ngo nyuma hariyo busigazi bwine sente akangambira ngo nyuma hariyo busigazi bwine sente ngati kumekindi hereza kunda bisisikira mbye ngo kati gari mureka kugambire watandika kutora shamire mazima kanga kunda bisisikira kubihire kandi yakubiye kibi hamwe n'ecyo cyo kare mazima kubihire kutora mu mazima obiha orekera kandi ngo kibihabuze mazima no kushaba no kusherera imbabazi cyane yo kumusherera imbabazi nyoka njeneza kora sente turere ya mransinga kwa shongoro mu yakashuma katuti wakati gani ngambire niza kwa shongoro mu yashumye basinga kwa shongora kandi shura koretse intore n'nyuma mazima tigani mara pereza bakamari wali abusawali obi ayiwe nangambira ngiye kuguna nabuka rowachi kwimana china nawe kukanira uzawukana n'urumbuka kushobera yaho niburabura babishaneze ndetse kuri mfunza bararya Bismillahirrahmanirrahim. Sinamu kama tujiri Ilongisiwe. wanti Salamu alaikum. asime muhogo Nimushage Moroko y'umugabo kanisa mutine cyo gukora kusiba makaga watani muzenga. Ashiko ukanoroga nonuzaye. na ndiyo ninjene narimbuka kanisa kwa yede yatumisi tizogura uniform ko kanareba nasa kwetora umuhanda guri gukunteza naenda gunkora abase kumpsaje mu Rero mwisikiwe mazima nenda kuziha izi za uniform. asa ndiyabira sabuzi Ushuri noza kuzinjira mwisikiwe. kuza kuranda mu rumondo kuza kuronda mu rumo kwinjira sente buzi Rero koko boniyo shinoza kuhinga mazima. nza kwinga Zireta zo barabara ifene zanje na bireto kizono na nemyani bana nebyani. kawishe murebe Ngeno ugenda ukora bano garuka zipereze. kaba bari mazima Garuka zipereze, garuka zipereze. buzima haje Garuka zipereze. wabaye kandi wabare buzima Kare. bye Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi kanjendeze wahaje impereze sente abakwaya bakabaturana bashaka muri nyeri gushashire sente amuheru yamawe ishiranga nakoraje kawishe murebe abo wahaji Yego turiyo. murira mutari Salamu alaikum. ariko musalamu Urabizira kwakira ziriya sente. Ari bakushabira zingahe? emitware 3 N'imitware 3. Nawe kwege tamte kukumarira. nuba wankoraje buzima haje Katurebe. Deni. Ugenda ki?
kare wabarahaji wowe kiroka kikaje kushendekeza basema mukama kweza umugisha wabarahaji aha ni itora honyeka nzamanje kutaya aha ni itora honyeka muri hotaya nzamanje kutaya hano wanya nzamanje kutaya ureba amasomo ibyo bibaho kandi birahari hirya no hino ushatse rwose wabikuramo isomo iyo wihangana ibikugerageza hari igihe uzasoza neza ariko iyo utabyihanganiye ukomeze utege amatwi isomo ririmo uraza kuryumva. Amayeti Yesu asimwe. Asema mno. Amayeti Yesu asimwe. Asema mno. Nagenda kubabuza. Esente za uniform mwazirese. Kwa yarira twazireta. Ubu Turakana kana nazireta buzima kwa yarira. Abandi mwazirese sente za uniform. mazime sente tukazibwine ko kazi riyo muhanda nizija arahangana kuzipereza Sente za uniform. sente ziriyo muhanda niziji wotafayo kwa iride cyawe teje Batandika kuzileta na hati nyenda sente za uniform. Umupamwera tubetwine uniform kakwaye. mazima ntukimanya ko kwa mwenda kwaza kwikarahangana yatugarukire mu tutunga sente Bande tukamuze kuhinga. Kuhinga chukuru, maze kuhinga. Kuze kuhinga. Muzeyeti. Kale kwa yarida. kare bayi tigari Wanje. sente zihire Sente. tumbuza Kuna kugambira kwa hana kuturatore, turaje birakaja ngo niyo musine ngo nimenye mazima tigari munashengereza ngo nyo kuguza sente tigari Mazima kuguza sente. Tika kuguza sente zanje no kuko mazima baza mushora Shara kakugambira waja ngo niyo musine tikubasa kwa sente. mazima tigari munashengereza mazima tigari munashengereza Isono chibiyambe. mazima tigari munashengereza Tika kwa sente mazima kwa ndifukoze kuhinga. kare Oza kuhinga. Ego kanje. Yebo zana mitigani munguze mpeze sente zanje kubasa kuha sente rwanje no cyo kwacu kamwe kandira tarika kugenda nangamba ngo nazoma ndashemira ejo hano hezo sente rwanje mazima cyo nacibiye aha uzavuga byahiriye ayibambe kaze kurambure kaniseji niwe mu rugo urahanga yankwasi zuba bishike banje bariyo ahanga ngerere mbabazi ahanga twaze twetenga kujuraje ayibambe abishike wanje esa simwe pasi nimwebare barunji wanje stima pasta mwebare mukazi nimurarata tumurashonga mama mwebare umurimo gwaranga nareta uko nareba kanisa aho namwayirira mwakora ubuteka mwebare hasa nimbakunda barunji banje twabishike banje hasa mugumiza mumwehangane umurimo gwa mukama nigwenda kwehangana nigwenda kugumisiriza nigwenda ngo yirindire mu kigambo n'ubutonde tukora umurimo gwaranga tweshongore isuboneka tuyeba nk'abakirire kuko ari cyetenga ngo twane n'ibijuma ebyese ari kubasa kuturyaho rero tubeka shemererwa twabishike banje mugumiza mumujumwe rangana za kutwore by'embabazi twabarunji banje nimbakunda amanyabishike banje umushike wanje tugaru umukikuru wanje kayabuze urugo kabata ukikora akarwara pasta yagira ayibambe akarwara ubushikata nagambira wishyunguze kumureba mushabira umukazi aka urubwire pasta kubona tigaru batura kanisa yero kaburugire kuko ubwire no muri pasta ubwire no muri buza ayibambe haza ine kindi kwenda kutuganira umushike wanje mukazi ine kindi kwenda kutuganira umushike wanje ibintu kurra n'amahoro kugenda birungiye ase kumuhure n'ikugambira mukazi wakimara kuba muri sara ko kugira cyavuka mukama nakimbuza ko mwisi wanjye humura mukazi yahangane mu runzi wanjye kwe ninkunda amanya mwisi wanjye tugaragashije humura ninkunda so mukazi ninkunda mwisi wanjye kuko ari cyetenga ngo tuzumwe intebe mukama ngambira hariho bitari birungishe mukama ngagambira bizo azanye tenga ngo yiruke umuzira gire cyakuriye muneka nise gire cyako bituma ngo noyishongora ki karuwa kimanya noyishongora cyo mushiki wanje kuko ni tenga ngo yiruke kwa mukazi
cyo kintu namukiza mukikuru wanje nizamukwakurura wamfashe umwete mu kazi Mari, kimwe mu mukama ijuru. shere mbabazi tigarimu ngamangu nagumira kuri inzira abandi batanajaga kurinde tutaye ishogondinda nokimanya pastori yanangenda wowe mitwe wagenda shemerirwa kisho nyikire haba iyo murutenda kangambire pastori yanangenda mitukubuze uyobirizabrizane kwa yerekwa kandi yakora chati karimiri kangambira ngo nyinyatega wonje no yetenje no yegera karimiri kangambira ngasatezi zishashire uniform nguzi kandi kakugamba kandi kakugambira zo senta zayo azikugambira kare kunyombera ukabwira umukomo ukebujya ukera n'uburabara tukayena za uniform burya abantu za kumutega sanza kweshunga shu ibyo birahari rwose ibyo birahari ushatse wakumva ukumvamo inyigisho icyo bikwigisha bije cyoroka zira abiri buce gamutere dore kujakira nenshi wanji Oriro ashukuriza irota irete shani ubwocu bwanje yote ingeshunga buzima ashinye tire tuyo turagire ko tizira leruche ekindetiro bitiza kangambire kumbere neza kujambire ninda bo mudisi konkendirisa mama kitira akakondo konkaiza niza kwija niza kwija buzima wena kutegereza koka shukubuze kutyariki nijire mbwa kama chera hati yazuriyo ningatizuriyo buri kebwa nasimura ogere zote nasimure ashikuretere ichubwocu bwanjye katurebe ufate ondetere na keji Rolex za Rolex kanta zine kana nyine mecha bitanu cyoka ishimurebe Oine mecha bitanu cyoka ine mecha bitanu cyoka bazo ufaka ndetere mu kare kare bwocu bwanjye kare bye akutegereze ihangane mukurikire ikikanisa yituranga wanje kanipete ngo tugerere mbabazi ranga wiguru nensi izitamisi wangu wasize kandi nyitenga ngo zindindire Yesu waje kanta kwende kishwaro gerere mbabazi moyo rukwe ayi bambe umwozo wanje n'amahoro kanoyirukanga mushiza haroza ayi bambe kugira kanta kumanya mushiza Goga umaro ubakutiro mshenyi umaro kwiyorwaye bafitiye mushenyi umaro uri mutiye mushenyi bitu n'amahoro abo kikawisha n'uyiruka wageranije n'ugwiruka ngambere tigara mu mazi yamutayije Tegeza mushiza jene samakuru tigara mu mazi kayizire utoshaka tigara mara ragwani akarara y'ikiro kimwe bazamukira ayi bambaye bazamukira kare tsine shonganiza kumukambira umurunji wanje irako ndabona mukiza bazire kare bambe we bari mama kumukambira obumure Yesu wanje ntabwo wigura neza ijeni gahita niza kugisimbuza kweli ayi bambe kamurebe
Yesu asimu mwishtu wanjye. Yesu asimu mukazi. Yesu asimu. Ubwira mukumira kanisa. Ayo abenyewe nija nindebe byo nani ndohoza kombeka ndohoza zidisa zitachinjire ndebe byo bidongo byo byabisho bi. Ubwira natamanyire ngina abadoko nyima kanisa. Obusina tarisha kabana musteri stuma zo kwenda kubakunda. Ayi bambe. Kwa yarire. Emirimo negende to bweza ngenda bitangande. Shoga. Umurimo gwa mukama ngenda bita. Tumene shoga bana. Bwira umurimo gwa mukama. Mwongere mwihangane kandi mugumisirize turindire mu mbabazi Israel nebetingatikire kureba kuturahindere abantu kwa bana kureba katuti no yishongora nibenge bije barebe wahindura twabaronje banje asa mwihangane twe tugarimo twara mu Rwanda ngo kuri kubaswa tushirire mbabazi ntango bana za kutereza bihimba twabishye banje kare bando mugende mu ndamutse abazire ntango bakirire cy'abaronje banje kare bana Koka so mishtu wanje tukari. Koko kumero kizire ukarara anabandi abo kurebona barara aho biro binji. Mukarara numusoro mukashora mukama. Manyani nkore imirimo cyereze zo mukusimba zo mukuteka zo mukoza kandi ukare no kimango akabura amani. Cinde toro kutisha kurara. Tereza mushite nuko no yinuka cyereze. Mwene gume kohereza abantu bije bakwakire. Ari ngo banyoherere. Ayi bambe. Umushito wanje tukari. Umushito wanje. Nikunda mukazikwe. Toro kuchima muno yishongora chi. Nichetenga ngozi musherere mukama. Kare bazanyi tebere zo mu wanje norana kare. Umuka. Norana mukamukazi. Ndaromuka nye. Norana muka. Ndaromuka. Ngambira muzimu mushitu wanje nikunda mukazi. Nikujamu ndaromuka noza kusano ngambira byinji. Norana mukamukazi. Ndaromuka nye. Tukokubuza mukiku najamu norana muka. Ora beno norana muka chine shongo mushitu wanje. Iroko taigonga ebijuma ensineja kuta obwira mzabuke ebijuma nibishohora iroko tai tichine shongo mushiki wanje iroko bambe mukazi tichine shongo iroko tai mushiki wanje aye nanga wanje bakaranga tonjerere babazimazima nanga mwikuru nesi niyo watumire mukuru umwanya gwa kiyanja nikakisabane shongo z'abarakwize sakandi ni wabapi ko kundirire babaze ari mukama ukantereza ekanisa iri kubasa kwemerera kashabire bishoze katengeta Ranga wanje niyetenga zo mbere kanisa eri kuzomu yunguru ndi kwetenga abo mukama abari kuraza gihena n'abari kuraro maroti ninyetenga mbonjerere mbabazi mukama Ranga wanje nabonge kanisa yawe mikono yawe hako kuba ni waje kwasize okajituma mu mwana gwentaba ni kushambo jemeremo kandi ukize nawe yanjire kuzumwa mukama bazirire mbabazi mwoyo kwera Tuzirire mbabazi mani Israeli tulinde ranga wanje kanisa tahe muri izina rya mwana gwentama Nikwimuti sabarukura biwankwasize nikwimuti sabeshongo sabiwankwasize bazirire mbabazi mwoyo kwera Ninyetenge kanisa kuzumwa mukama wanje muruti ninyetenga mbonserere mbabazi Niye kushaka nikwecheleza ngo yemerere mukanisa mwana pentama Moyo kwera tutenderere mani ka Israeli nakushaka ngo tuterere mbabazi Ruhanga wanje nahaye kanisa mikono yawe ngo muri so waje kwasize kindi kujirasa n'abatakwine kandi wabatemerere mutinde kinda abase mukama wanje Jijirire mbabazi mwana kwentama jijirire mbabazi moyo rukwera Nakusima nako basako kuburyo munsi kwa kandi ryo mutunzi w'imbabazi Yesu Kristo mukama we Okay, we need to go. Pastor kangambira turi mu rugendo yangambira ko muhanda gundi mutikwe nanga kurura mbye nahendera nyihere yenda mazima mbye mukama jerere babazuza mukama mazima jerere babaza abo haji Gatonera. Alaikum salam. Kutari tashabaje. Tendeje asamani ni mache ni nyokora ni ndana emere ndemire ngene bitu bisingira manje kweshanga na ishanga nyinenda yawe. Ushara natakatifu katarachi. Na nitakatifu ngo mbere zisente ze kujya mpasa takabimanyire ruzo. Yari mutekatifu masaka sasa kwa umwana wanje. Ngo mukore ki?
Haji nyamupereza sente zo kwiyamenda Reka shaka kwese zo kugura uniform y'urugo wanje cyane. Urugo wanje cyane. Bazima tiko basa kurugana kuba ni kintu Kugira ngo urugo wanje cyende. Urugo wanje cyende. Konka mukamato njere babaza ubuzima. Ngero Kandi ngebe. tuzaza ndabona mwese. Ibintu byasingamani. Impura naburabura. Umutogwa gwacankarana, impura nacankarana. Ukashikore kiranga wanje. Icyo kinakora nakuzo umuntu wangambire. Atekwa ngambira amagezi kubanga me atira umuhanda kutashimira. Tiko basi. Kubasa kwemera rechwaro. Tiko basa kwemera rechwaro. Tiko basa kwemera rechwaro. Wa kanje nazo bakunde bisikire buzima. Kanje bakunde bisikire. Akwani wewe atiro kuhanda kutashemira kwa bitashemire. Atekwa kumpereza amagezi. Ampereza njunjirare ngumentorena akwani wewe andetire bibyo. Iyo kubasa kwikiriza gushora bantu. Bazakura bahurego. Ukunde bisikire wewe nguye mawe nyinemba. Ya mawe. Bazima chikahurirwa kayebitoke. Icyaro cyo nacaza kunshwamirira cyaza kumbera abo akunda bisiskire mwasiba mutashi Kujyaho si ibirota. sibirota yego Kukashi kunde bisiskire kane wampira amagezi go kuronda mesente yesu naza kwecyusa ngecyusa nyinenda none ni Ukora ukore bisiskire. Rero kaka amagezi goze kugirenda. mazima kampereza amagezi wajyanguza mu bintu by'abashija mbwe nahereranye yerenda naniye nagonyande Niwe washikutaka kubona gaho uraka. ngambire Nyewe kumenya amazima kunde bisiskire Nyewe kumenya cyenda mushaka nani kushaba ngo pereza jinjira Yamawe ubushike binenshi Uhanga wanje. Kunde bisiskire mwe naza kugenda ngambire banywanyi banje kunde bisiskire mwe rukakozire pa kanje ngambire banywanyi banje. baragana ku musozo tega amatwi wumve isomo ririmo warangije guhomba yahombye yagiye abikinisha agira ngo ni inyungu none avanyemo igihombo cy'inda idafite impamvu kandi atari bukuremo wahoze yishunga ku bandi ko babuze inzira zo gushaka amafaranga bahuye n'ikibazo hagati muri bagenzi be cyo kwanga kumvira umushumba umushumbye abandi bamwumvira bakabasuzugura none avanyemo inda turagana ku musozo batugirire vuba aha niho ruzingiye umushiki wanje kwa yarida reka tuze kureba ko umushiki tujya mu rugendo ngahura nk'ibyiruka bagiranga akamugirira imbabazi hasa amanyako nibwo maguru go kwihangana kuri kwihangana no mu Rwanda hangayisha kugirira je tikwi nchiteka kutwihangane katusherere imbabazi nabashemire mtoto wakiri umushiki wanje yesa simwe mukazi webare kukibaje muyobare kwisha webare mukazi bahanga kugirira imbabazi kamurebe
mazima Ruhanga kanjirire mbabazi enabendake bitari kubasika byabasika ebinabendake bigumire mukamanjirire mbabazi byayoro. Amina. Niko ko kushirire mbabazi nicyo kiri kumayisa. Mukama kanjirire mbabazi na uniforme na benintaka. Izo barimo tukakuri yo musavisi umuyo wa Ruhanga yashuma umushumba ya pereza sente nagura uniforme naco nisimira mukama bo kubakanjiraje. We bare mukama no mutunze mbabazi nigugomba go kwihangana azo gumiza mu ihangana umurunji wanje tipwe. Mazima no kwihangana kandi we bare mama. Umurugendo tubugana mu byinji kandi biteza nesi bokonka no kwihangana. Mazima no kwihangana. Ashi munywani wanje tigari mukamutamu ijana we arinka. Ebya tigari mu bivuze kwa yarida. Kwa yarida tigari makazaye kamutija nawe. Tigari megiye bikashoba akagira nenda kuyagire kugiyamu bikamurira munanira. Wari ufite porogaramu yo kwimukura ebya tigari mu bikaba bikagoma tikwe kandi bikaguma batakabereza tigari makagerenda tigari mu kuyahereza kugerenda yayanga kwemera yayanga gushirira mbabazi kuzumwa kwa murema yayemanye yagira umwetunguro nibyo ndi kuba nimbagambira bishimanje umwetunguro mu kanisa ebiconco byo uri kurebyo mwoyo Ruhanga wari kubigaba konka ekiconco cyo mwoyo nicyetenga ngo umuntu akirinde kuri kuba utakirinzire ensine kotaburo ese kishenya kandi ese cyemerera. Mazima no kwihangana abo ko urugendo ruturumuni urugumire kandi noro kuzo mwiguru tufa kugenda okuzo mwiguru tufa kugenda umishito wanje ntwetenga kushorera mbabazi tigarimo akagirenda owabiraje mutwekera kandi musalama ryo mupagani kuyagire ya mubinga yazo mbanywani bebanywani banyina nabo bamubinga ngene byatigare mutibirabire birunje tigarimo akahendera kubi akanga kurinde kitindisa cyo burokore yahendera kubi yayanga kurinde mbabazi zuranga yabaramugirire yahendera kubi. Mazima no kwihangana tukagumira mu rugendo rwo turimo akubo rugendo runo kurwihangana kitari cyo kurwihanganira otakaja ngo kuzo mwiguru nuko kufa kugenda hapana no kwihanganira mu rugendo kuzo mwiguru tikufa kugenda kuzo mwiguru tikufa kugenda kuri nagira no kufa kugenda muntakabiro kugenda kuzo mwiguru tikufa kugenda kuzo mwiguru tikufa kugenda kuri nagira no kufa kugenda muntakabiro kugenda kuzo mwiguru tikufa kugenda kuzo mwiguru tikufa kugenda kuri nagira no kufa kugenda muntakabiro kugenda. Haleluya, haleluya. Amashyi menshi ku Mana yacu n'abamufashije. Amashyi menshi kuri Yesu. Abantu ko mubareba aha bari bamaze igihe barepeta iri vugabutumwa. Rero ndaza gusaba abashumba aba bana bakwiye gusengerwa kuko ibyo bari bagiyemo ntabwo byoroshye. Ejo hatazagira umwuka uhagarara ku ngingo imwe akayanduka nawe umuntu agahita kandi atabitekereza. Ubwo rero iri ni ivugabutumwa ryo mu rubyiruko. Kumvira bizana umugisha ariko kutumvira ntabwo bisobanuye yuko utazagera ku gihombo witeje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushatse rero wahavana isomo uwajya ajya gushaka amafaranga akayashakira mu bagabo inyungu yakuyemo ngira ngo mwayibonye. Uwihanganiye guhagarara mu bukene yari afite hari ingingo imwe yasigajemo atibutse ariko ubutaha azayibuka mutubabarire tuzaba twabikosoye. Buriya ziriya soda zari imbere ye yari iduka yari amaze kwaguka Imana yaramwaguye yicaye mu kaduka acuruza nk'umukozi w'Imana nta kibazo yagize mu isi. Haleluya. Ubwo rero ibyo yihangana Imana yamushyiriyeho inzira y'umugisha aracuruza nawe ahinduka umucuruzi. Utarihanganye yiciraguyeho nyine ava no mu rubyiruko ava no mu bandi ashaka abagabo atanabashakaga abona byabaye nyine adafite n'uburyo. Ubwo rero reka saba abashumba mu mavuta murimo cyangwa se Imana yabasutseho
aba bana bapfukame baciye bugufi, mwihangane mupfukama bo muri abashumba bacu maze babarambike ibiganza babasengere. Arirukana aya makira atazande ari igitero cyayo abashyira heza. Abantu bose babaye basira okay. Ntabwo biba byoroshye ariko uretse kubakuraho ingofero ubanze mwambare neza. Abambaye ingofero bahaguruke, abambaye ingofero bonyine baze hano imbere. Buriya ndagira ngo mbabwire, umuntu wese ashatse yaba dayimoni. Mugire mucya murebe umufotogarafe noneho urebeshe. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese ashatse yakwikora icyo ashaka, ucyemereye cyaba muri wowe. Ariko mutumve neza cyane. Murabona se harimo urebeye mu mubiri, urabona atari byo byenyine. Ubuse shehe muramubona icyanwa ukuntu yagikuriseho ntabwo mumureba. Murabibonye? Umuntu wese yashatse yafata inkoni akayishinga ku itako agahinduka ikidebwira akivugisha ibyo ashaka, akavuga inka atagira n'ihene, akavuga amafamu atagira n'ikiyiko, itaka ku kiyiko. Udashatse yaba uwo muzigita atazi n'uko yubakwa. Babonye abashe uramubona se, ahubwo urabona wamubeshya ikizi. Wabonye yirukanaga ibyo yirukanaga. Salamu alaikum alaikum salamu alhamdulillahi wa barakatuh wa rakatu wa shahidillahi wa twani. Ibintu byose shahitani wa taharara, ibintu byose yabikabukiraga mu rurimi rwa. Noneho nagira ngo nze hari icyo cyavuga. Uyu muntu noneho wataye korari baje kumuterera inda ku mahuha. Bwa bugori bugura 500. Mu rundi rurimi bita ngo ni injugu nyine ziba zagufasha. Ziba zagufasha, izo furi ziba zagufasha. 500. Bamuteye inda kubera imitwaro 3, ariko no yari afite undi yatendetse bashaka gukorana kubera utugoro. Ubwo rero abantu bajye batubabarira. Aro uri Mbarara akagira aro abakobwa bamwe basanga n'umunsi. Afite uwambarara, afite uwo ku university, afite ubucuruzi rwaba rw'enoho, afite uroba amafi, afite uwo hariya ku nyanja areba ko amafi yagiye mu gatimba. Abo bose arabafite. Ngo azahitamo. Hari igihe rero Satani wo guhitamo azajya kuguhitisha baguteza igihombo. Ibintu biri hamdulillah. Iyo bavuze hamdulillah baba babwira ngo nguko bimeze neza, ariko ni ururimi batazi icyo ruvuze. Niyo mpamvu rutajya ruhinduka. Ntibazi icyo bivuze. Niyo bavuga ngo hamdulillah bisobanura imbwa, umwana arabivuga kubera yuko atazi gusobanura icyo giharamo. Nuko biba biteye. Rero mwababonye. Ubuze urabona ukuntu uyu nguyu ugenda ndarina namuyobera ari yahagaze. Uyu ndarina namuyobera. Ubwo rero Satani ni ibibazo byinshi cyane. Wabonye wamuhaye inama. Bahuye yihekenyera igitoki n'umuhoro yiviriye ku isambu. Ntabwo abaturage bishaka yuko baba bararepese nk'ari. Twitaga ngo baba beshongozi, twitaga ngo bari basiniya. Uwo kuraba mu mwoyo mbiwe n'ubu yakuba ryo mu gwiraro no wamuhurikiriza nakutwara hape. So ube serious, ariko mugende umushumba watangiye kubakura ingofero zibakureho n'ibindi bimenyetso byose bibakureho mu izina rya Yesu. Mu musange gariba umushumba Flora mu musanga bakureho ibyo bimenyetso n'ibindi arabibakuraho. Nkurireho ingofero shehe yo ikanzara yamburira imbere y'Imana. Yikuremo kugira ngo utaza kujya kuyikuramo wenyine bakakugendaho.
uyinsigire hano igwaha yake zana bashirire zana n'uwikote nawe ariko uwikote we ntacyo bitwaye birasubira mu ngaho kuraho uwo muruhosha ariko imbere wasanga hariyo ishati ijyanye na dekorasiyo z'ibyo. Okay. Aha n'igipesa agafunga insumbane ibintu byose kugira ngo biryohe bigiramo design na bote. Aha noneho n'umukobwa wanjye ntabwo ibyo bintu bizamubaho mu izina rya Yesu tugiye kubasengera rero.